Malabisan sa Pampalungaw. Papunta tayo sa SS3C. Oh, tini, tiba tinga to. Oh, bali na. Sebentar. Wal. Yeah. Oh, ingat bro. Angkat pimprino oh. Yay! Woo! Malabisan 3. Dig and ride. Cesar Roel. Idadrop daw niya dito. Roll. Roll niya yan. Bali ano. Tapos to drop, may receiver dito mga kapadyak. Nay, malatan lang tananggal. Ingat anggal. Ito. Dito. Papagandahin yung ano para pwedeng may roll. Wag maong sasanduhin. Yan, oh, tinisting ko kanina yan mga kapadyak ko. Ano note niya ka? Slayer roll lagi Carmen. Panangkal. Panangkal, sulutin nyo rata. Nako, nako. Nako. Tanyong ka lang. Oh, 68 years old ba? Naturod pa lang. Basta diretso lang no anyo. Binbak ah. Anggal oh. Kaya maday. Binbak ano diretso. Anyo nga may kasya yang kala. Okay. Woohoo! Next! Dati anak ko anjay bidal ko ah. Karamok na. Pwede na. Banat bro! Yan si bro Roel. Babanatan namin to mamaya. Tingnan nyo kung paano kami sumimplang. Yan si bro Box. Bro. Yahoo! Ayun no. Si bro Jackson. Banatan natin dito.
Apa? Woohoo! Yep! Yep! Gimana naman? Yep! Makadadara pa ka. Narapat nung may sakton. Ako makabuya. Ewan na ako. Roll, roll, roll. Yun. Lakay ko matirahin. Linbak. Oh, kaya. Kayang kaya. Ako lang ganun ka no daya pagpapraktisan na dyan nga pati ka. Kayang to Giant bro. Mga kapadya ko, kasama natin mga idol. Si bro Box, si Jackson, Sanggal. Oh, si Jackson 2. Si Jack. Si Mike. Michael Jackson. Michael Jackson, oh, Michael Jackson. Nakahanap po kami ng paglaruan dito. Bani table cup Mornos ng basta. Yun na yun. Pagbiluan. Aakyat na kami sa SS3 para diretso uwian na. Papuntang stage 3C na po to, mga kapadyak. Time check 8:20. Natagalan kami sa ano eh. To may arrow. To arrow. Papuntang C. Okay. Ano, mahala kayo. Okay. Ayun na. Ayun na.
Okay, masahin. Jam-jam ko may lumagto ka, discute mo gawin eh. Diyan na po yung kalsada. Yung kalsada tan bro? San Andres. San Andres na po dito, diyan. Ang exit. Ayos, sulit doon. Yan bro. First time, enjoy. Oh, Idol Marlon. Na Na-discover na namin yung daan. na diretso na namin. Yan bro. Mga kapadyak, hanggang dito na lang yung rides namin. Katapos lang mag-refresh. Oo. Mano da jay kastan 39. Okay. God bless sa inyong lahat.